Lekgotla le phahameng la dinyewe le fane ka taelo ya hore advocate Malesela Teffo a fane ka ditokomane tsohle tsa etsa boqwetha. Sena ke ka mora hore lekgotla la nna la maqwetha le fumane ditletlebo tse 22 tse kgahlano le ena tsa ho otla boshodu le bobodu. Sena se ile sa qobella lekgotla lena ho etsa kopo ya ho kginwa nakwana ha Teffo mosebetsing le ho hlakola lebitso la hae lenaneng la maqwetha. The following order is made. 1. The respondent, Advocate Malesela Teffo, is hereby removed from the role of legal practitioners. 2. The respondent must surrender and deliver his certificate of enrollment as a legal practitioner to the registrar of this honorable court. Lekgotla le phahameng la dinyewe le re ho hlakolwa ha Teffo lenaneng la maqwetha ho yentswe ka mabaka. Mr. Teffo could not be regarded to be a fit and proper person to practice as a legal practitioner. With this judgment, the court has confirmed the view of the LPC, and in terms of this judgment, the court therefore decided that he can no longer be allowed to represent clients as a legal practitioner, and therefore he will not be allowed to appear in any court on behalf of a client. Teffo o tlositse mopresidente Cyril Ramaphosa lekgotla la nna la botjhotjhisi le letona la nna la sepolesa Bekicele ka hore ke bona beng ba diteko tsa hore a tloswe maemong a ya tshebetso. Lekgotla le fumane menyenyetsi ena e hloka motheo.